Zdravo i dobrodošli na Kutak ukusa. Danas delim sa vama recept za brz, ukusan i izuzetno sočan kolač sa jabukama. Pre nego što pređemo na recept, obavezno se subscribeujte na YouTube kanal Kutak ukusa, jer ja objavljujem nove videe svakodnevno i na taj način pomožete da moj kanal raste i da novi videi budu na kanalu svakog dana. Za pripremu ovog recepta treba će vam 3 veće jabuke, ja obično volim da koristim one koje su malo slađe, 3 jaja, 3 kašike šećera, možete dodati i više ako želite da bude baš slatko, i 2 kesice vanilinog šećera. Mikserom sve to dobro umutite, dodajte 1 šoljicu jogurta, 1 kašiku kokosovog ulja, 2 kašike brašna i 1 kesicu ili 12 grama praška za pecivo. Dobro promešajte sve sastojke tako da nema grudvica, a zatim u ovu smesu dodajte izrendane jabuke. Dodajte i 2 do 3 kašike pšeničnog griza. Ako volite, možete dodati i 1 kašiku mlevenih oraha ili lešnika i minimum 2 kašike cimeta. Sve to dobro promešajte, a zatim ovu smesu prebacite u posudu za pečenje koju ste prethodno obložili pek papirom i podmazali uljem. Na kraju sam kolač posula listićima badema i peče se na 180 stepeni nekih 30 do 40 minuta. Sačekajte da se kolač u potpunosti ohladi pre sečenja i po želji na kraju možete ga posuti šećerom u prahu. Ne preostaje vam ništa drugo nego da uživate u ovom kolaču koji je izuzetno sočan i ukusan, a ako vam se ovaj video sviđa, podelite ga sa prijateljima i obavezno se subscribeujte na Kutak ukusa. Hvala na gledanju i vidimo se u nekom sljedećem receptu.